zikhona indaba mbukeli kanti nazi Khulileko uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asirage nazo. Umndeni wakwaMnguni kwaGafontein eMpumalanga uthi ithemba lawo lisezandleni zomthetho ngendaba yomntwana bathi batsho isibhedlela sabanikela ekungasuye wabo. Ikhabo likaZinhle Mnguni weminyaka eli-19 ubudala wabelethe umntwana esibhedlela sakwaMhlangu mhla ka-7 kuMgwengweni bathi umntwana othulileko abamnikelwa yena akusuye wabelethwa nguZinhle. Unina lomntwana ugandelela bona umbonile wakhe umntwana lo abamnikela yona akusuye. Umndeni uthi ukhulumisene nesibhedlela namhlanje kodwa nasolwa abayitholi idla. Umbiki indaba wethu SABC uNontokozo Sikhosana usihlanganisele nakumbiko. Umndeni lo ulila ngesibhedlela sakwaMhlanga bathi batsho umntwana abanikelwe yena akusuye wabo. uZinhle uthi ngemva kokubeletha akhanga tshengisa umntwana kodwa yena wavusa ihloko wambona. Ngemva kwalokho abanjwe sithongwana ngombana abelethe ngokusikwa. Kuthe bona phaphame wahlangatshezwa zindaba ezithi umntwana wakhe ubhubhile. Kodwa uthi umntwana bamtshengise yena emochara yesibhedlela akusuye ambelethileko. Uthi bathe nababa ukuhlola ifuzo batshela ukuthi kubiza kakhulu ukuhlola ifuzo. Kasika emochara sathi sicela ukubona bamvule kuso bathi ayena kusuka bathi bamvula konke bathi mina kusuke umntwana womochara akubonakala ukuthi unina likangazimba uthi phezu kwakho konke into emrare khulu ikambiso izinto ezenziwe ngayo. Into engimangaza ukuthi mina bayenza investigation towards icala leli kaMhlanga sibhedlela soloko salinda i-reference number lali phepha banginikeze lona ba-investigate without i-reference number. Indaba lenazo mina bengilindile ukuthi ngizothola umntwana othi khokho ngingakalindeli ukuthi kuzoba nje. Umnyango wezempilo eMpumalanga uthi usayiphenya indaba le kanti kwenziwe namahlelo okukhulumisana nomndeni. Lekuyinvesi sayi-investigator lesisabuka ukuthi ingabe kucizwa kanani but ama-allegations ukuthi batshelwe ukuthi i-DNA iyadura kulenye into lesisadiphenya kepha kwamanje siyabambisana nawomlebhu. Kodwa nanyana kunjalo unina likangazimba uthi liraga njani iphenyo bona bangakhange banikelwe inomboro yephenyo i-reference number. Ba-investigate njani thina singana i-reference number kushuthi iphepha eseliphethe kule lifana nephepha nje elinganabufakazi. Kanti nanyana sele bamgcwabile umntwana umndeni ukuthi ubaba abanye abomma babelethe ngelanga libelethe ngalo uZinhle ukuthi beze ngaphambili basize ngokuhlola ifuzo. NginguNontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngibhekela kuse-Auckland Park eJohannesburg.